Unuttum seni. Hastası mı? Unutacağım ha. Namaz şunu oku, kaç desok var. Umut 5 man emesке. Men үйдөн окуп койсом омо үйдөнчү окугам эртең өлүп калам эмне болот ошону окугам эртеңчи отуш эртең өлүмдөн корком бек бир маселе бар атамсат багымсат тамакка жанташ бичесиз да тамак эмне ичпей койсо эмне болот тамакка кеч ичсең тамакың ушсапкан сапатын жоготон 5 ман намазды өкүм окуш керек 5 ман намазды бир намаздын касы болсо жаным чыгып кеткен жакшы 5 кийим алыкым чыгып жоксун аткаш кылып ташай аңа со миллиард тонн алтын болсун ден соң сата албаксың мен жашым сүйгү болгон саак болсун кеч намаз окуган кыйын деди бут жууган кыйын бизге бут жууган соң мен бут жууган кишиге жардам экиси көтөрүп чыгаш экиси көтөрүп ичке мечит кесим жок болсо жардам 2 сом төлөп койчу 5 сом 5 сом болсо төлөп таат алгым келген bir namaz mı canım çıkıp gitken jası. Ummat zaman. Se 5 som çok çat bolsun. Namaz kılgan bokçu. Namaz kılgan bokçu. Han şunok sınmaga. Şunok sıngan mı? Akşam tön kan kıçat bolsun. Baga masat, bagasın kumman çıkıldı. Bağım alıp kete, ümitimde